өнөөдөр эндээс хөдлөө тэгээ цаашаа явчихна гэж. Frankfurt-ийн зээл. Цомоосоо түрүүлээ ярьчлаа. Just a small bit. 야만입니다. 이제 물이 좋아. Ja, damit. Jetzt noch einen weiteren Gesprächspanel geben, einen weiteren Beteiligten hier für die Europameisterschaften 2024 in Mailand. Wir freuen uns sehr, heute hier Gastgeber zu sein für die Trophy Tour. Die Trophy geht natürlich weiter durch die weiteren neuen Städte Frankfurt, die mit achten dürfen, was denn alles auch geplant ist. Es wird eine riesige Fanmeile. Also deutlich größer als Frankfurt. Das Auswärtstrikot, übrigens das Auswärtstrikot, es wird ja viel gemeckert, aber dir gefällt es doch, oder? Auf jeden Fall, also am Anfang ist es kritisch gewesen und dann aber auch das gesehen, auch am Hang gesehen und ich denke, man wegkommt und was das eigentlich ist. Ямар инээдтэй. Ихтэй Монголын ихтэй Монгол. Frankfurt-ийн Old Town.
түлхээд. За энэ хэсгийг хасчихна манайхаа. Сан зуулт. Камер битж байгаа шүү. Хин хэнийг алгах гэснийг харна шүү. Германы захвал захтай байна. Энэ хэлсэн да. Зөвхөн өөрсний та. Carry on bag авлаа. Амжилтсаа. Oh, that is heavy. Yeah. It's better you have That's why this I, bag That's why here. I bought this. Би хамгийн их баяртай хүн. So, Oh. Patek Philippe, Chanel, Yves Saint Laurent, Poulet, Prada, Swarovski, Bulgari, Cartier, Dior, Audemars Piguet, Versace. George Armani, Burberry, George Armani. Ийм гудамжин байна да хэдний. Энэ театр юм уу? Opera House юм байна. Stuttgart амар хямдхан байгаа. 30 минут бараг очроод урж ирлээ. Гэтэ гоо явж байгаа Stuttgart цагтаа ч юм шиг байна да. За ингээд Stuttgart.
Servus. 집에 орж ирсэн. Ч сайхан л өөр. Зовч хамгийн чухал зүйл үүсэндээ. Porsche юм үсэ. Сайн бодлосоо гарлаа да. Оо бороо таа юм.